Morali kwa kufanya bidii. Anake na airĩtu 30 kuma ndũrĩrĩ cia arĩithi a mahiũ kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ mambĩrĩria mũtũrĩre mwerũ thutha wao kũheo gĩthomo gĩa kothi cia moko cia kũruga, ũthaka o ũndũ ũmwe na makanika nĩ gĩkundi kĩa wendi mwega kĩa NRT. Kufaulu kabisa kwa masomo mpaka mzee akaweza kuleta shuka mzuri. Kũringana na airĩtu na anake aya, gĩthomo nĩ kĩamahe mweke wa kũmatha umithio na njĩra ingĩ o tiga kũrĩithia mahiũ. Nimekuja hapa nikiwa na mrani kabisa. Ile nywele hata sitaki watu bali watu wako, lakini nimefumulia kwa heshima, nimesoma kwa heshima, hata nimepita kwa heshima. So saa hii akili yangu imebadilika. Nimekuwa mtu mwingine. Siwezi rudi kwenda kushunga, anaenda kukirudi hapa nitaenda kufanya sasa kazi. Nimepata tools certificate na nimepata na marks mzuri. Bwanangu akaniruhusu niende, nikakuja nikasoma catering, nimepita, nimepata kila kitu, certificate, tools. Kwa hivyo naambia watu wengine wenye wanataka yani hii nini ikirudi wakuje wajiunge kwa sababu ni mzuri sana. Ujuzi Manyatani imetusaidia, tumeongeza masomo, tumepata skills. Kwa hivyo sasa tunaweza kwenda kujisaidia kwa lodging ama kwenda kufungua hoteli pale fulani. Sasa nafikiri hatuwezi teseka ka siku ile. Kũringana na ũmwe wa arĩa marũgamĩrĩire tabarĩra ĩno, arĩa maigĩtwo mũhari-inĩ wa mbere kũheo kothi ici nĩ arĩa matarĩ mona mweke wa kũingĩra cukuru. Kwanza tunaangalia wale persons with disability, tunapatia nafasi yao, tunaangalia wale ambao hawajaenda shule, tunapatia nafasi yao, na pia wale wamesoma ili waweze kusaidia trainers katika kutranslate this syllabus kuwafikia ama hizi skills waweze kuzijua iwafikia wengine. Wasichana wenye wajaolewa bado nawaambia wasiolewe wakiwa wachanga. Na kama kuna basi mwenye shaolewa sasa akiwa mchanga, yani atafute tu njia asaidike kwa sababu hii dunia sasa hivi venye uchumi umepanda haiwezi vumilia maisha ya huku sasa hivi. Na kama NRT bado wataleta training, naomba wasichana wengi wajiunge sana kwa sababu inasaidia, ndio hata usitegemee mzee na watoto wako wasiteseke, wasipitie maisha yenye ulipitia wewe. O mũrutwo nĩ omagarĩtio na indo iria akũbatara akĩhingũra biacara, ũndũ ũrĩa ũmatwarĩte ikinya rĩmwe mbere harĩ kũrutithia kothi ici wĩra. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.